Shalom, hatukomi. Kuna wakati unaweza ukawa unafanya madai katika ofisi fulani kulingana na sababu mbalimbali na unapokuwa na lile faili lako limeshakamilika, chini wanaandika jina la mtu fulani ambaye anatakiwa kusaini. Anaweza kawa ni bosi, anaweza kawa mtu mwingine yoyote mwenye mamlaka katika hiyo ofisi, na bila huyo mtu kusaini na kuweka muhuri wake, ukienda kwa mhasibu hautapewa hela yako na wala hela zako haziwezi kutoka. Na huyo mtu ni muhimu sana, kwa sababu wakati wowote hajaweka signature yake hautapata chochote. Kwa nini nimeanza na mfano wa mambo ya malipo kwenye ofisi? Nataka siku ya leo tutafakari kwa pamoja umuhimu wa matumizi ya jina la Yesu katika maombi. Neno la Mungu katika kitabu cha Yohana sura ya 16 mstari wa 26 nasema, na siku ile mtaomba kwa jina langu, wala siwaambii ya kwamba mimi nitaombea kwa Baba. Yesu anasema siku ile mtaomba kwa jina langu, lakini kuna mahali pengine anasema tukiomba Baba kwa jina lake atafanya. Na hilo jina ni lipi? Ni jina la Yesu. Kwa nini basi jina la Yesu ni muhimu sana katika maombi? Na kwa nini maombi yasiyoombwa kupitia jina la Yesu yanakosa uhalali wa kujibiwa? Ni kwa sababu Biblia imesema hakuna jina lingine tulilopewa wanadamu litupasalo kuokolewa kwalo, lakini pia ni jina lenye mamlaka zaidi ya majina mengine yoyote. Kwa hiyo kuna mambo kama mawili nataka nizungumzie. Unapotaja jina la Yesu kwenye maombi, unakuwa linakupa nafasi au linakuweka kwenye nafasi ya kukubalika na kupata kibali mbele za Mungu, kwa sababu kuna wakati mahusiano ya mwanadamu na Mungu yalivunjika. Yesu akatumika kuja kurejesha yale mahusiano. Kwa hiyo unapomwendea Mungu kupitia jina la Yesu, unapomuomba Mungu kupitia jina la Yesu, ni kama vile unamkumbusha Mungu kwamba, kumbuka Mungu, siji kwako kwa sababu mimi nastahili, siji kwako kwa sababu mimi natosha. Kuna mmoja ambaye ananipa access kwako, ambaye ulimtuma aje aniunganishe na wewe. Kwa hiyo linakupa nafasi, linakupa access ya kwenda mbele za Mungu. Lakini pia jina la Yesu ni jina lenye mamlaka. Yesu anasema nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Lakini maandiko mengine anasema Mungu amemfanya kuwa mrithi wa yote. Kwa hiyo ndio maana hata tunapokemea mapepo tunasema katika jina la Yesu, ni kwa sababu yale mapepo yanaelewa mamlaka Yesu aliyonayo. Yanajua kwamba hakuna mtu mwingine mwenye mamlaka zaidi ya mkuu wao isipokuwa Yesu Kristo ambaye amemshinda. Kwa hiyo nataka siku ya leo uanze kujenga tena ujasiri katika jina la Yesu na uliamini. Kama vile yule bosi akiweka sahihi yake inakuwa inatosha, ndivyo jina la Yesu linavyotosha. Yule bosi akishaweka sahihi yake, hakuna mtu mwingine chini anakuja au saini na yeye aseme hapana. Akisha saini tu inakuwa inatosha. Na wewe sasa anza kuamini kwamba jina la Yesu linatosha katika maombi yako bila kuongezea kitu kingine chochote. Na utakavyokuwa unaliamini, unalipa thamani inayostahili ndani yako, ndivyo litakavyofanya kazi katika maisha yako. Kwa sababu imani ni muhimu sana katika kile tunachokifanya, hasa mambo ya rohoni. Mungu akubariki sana mtu wa Mungu. Shalom.